Akibishopu w'ekkanisa ya Uganda kugamba ebi yabali aho mukoro gw'okushaguza emyaka 2 ey'obureeberezo bwa West Rwenzori. Mu bigambo bye Akibishopu yayihanangiriza abazaire mu disitulikiti ya Bundibugyo kufayo munonga okurwanisa oburemeezi bw'abaana barikuruga omu mashomero bakiri bato kushwerwa nagotaireho n'abo abarikutwara bakiri bato. Abasajja bafumbiza obuwala obuto kasita alabye nga obubeere bufuuyiridde kuno nga amutunda kufunamu kasente kakunywa. Abaana abo tebagenda kubeerabira. Senga munasomesa abaana bano mujja mulaba kakati abakazi be bali ku mulembe ennaku zino. Olaba okuva eno vice president, prime minister, speak bakazi kakati gw'omwana waana afuuka atyo omugaso ng'omufumbiza nga muto. Kale nno abaana mubaleke basome. Akibishopu yayihanangiriza abazaire kufayo munonga kuherera abaana baabo babaase kwihaho ekizibu eki. Dr. Stephen Samuel Kazimba mugaru nashoborera nagira ngu okushomesa abaana n'ekintu ky'amaani munonga kandi nikija kuheraho okutunguura ekicweka eki. Moleke kuswera kakia obwana bwanu bw'obukazi. Who should be in school? Abatekwa kuba bano mu But school. because you want money and drink, Nanga okubala sente n'okunwa that's not good. ekitalo kirungi. God will not be happy with you. Ruhanga tanguledwa nawo. Educate your children. Mwana wawe mute mu school. When you don't take your children to school, Otatwete baana ba mu school. when you die, Niwakwi. they will come and beat the grave. Bakwisaga bahura n'ekitoro ky'abato. Why didn't you take us to school? Muringo nugwo gumwe His Grace Stephen Kazimba mugaru yanangiriza abantu b'ekicweka eki okwetantara okushiisha obuhangwa bw'ensi nagotaireho n'okukozesa emiringo y'okuhinga ey'omutindo kibaase kubarinda ebigwererezi nk'ebitengure ebirikukira kuba omu disitulikiti yaabo. Aboho Land degradation, which is causing landslides. abo kulenda ebyobuhangwa niko ettaka lyato lireke kugenda. I want to advocate for free planting, tree planting, akwekambisya kuhera bete muno and better agricultural practice. nandema eyikiye eyamataka gato. We should contact the professionals to help us. Bigambo bye the Right Reverend Barnabas Yahiga Bishop w'obureeberezo obu yashaba abantu okukora n'amaani kurwanisa obworo obu barikurabira omu kukwatanisa. Okugenda mu maaso n'okubuulira enjiri abantu balokoke, abantu bavume mu bwavu, abantu bakulakulane, abantu bakolere wamu begatte bavume mu bino ebyakavuyo ka politics ebireeta okulwanagana, akavuyo ak'enganda akaleeta okulwanagana byonna babiveemu. Bikiri aho Katikkiro w'obudingiya obwabwamba Charles Bukantwa yasiima abantu b'obudingiya ahabw'okurinda obusinge omu karuru k'ekibiina kya National Resistance Movement karigire kuteerwa kandi yabeehanangiriza kugumizamu karuru ak'eihanga lyona akarikuza kuteerwa omu mwaka ogw'2026. Ye mu karuru twatwamu oire obusango buke obutakuwaga akugamba obusinge obutwabaga nabwo enuma ariko twakagenda tutyo nanga kukoma tekukahoye mweterere mungaro munonga. Thank you for denouncing those barbaric acts and you decide you want to work for development and you chose your leaders. Your daughter, your Grace, your daughter Ntabazi, she's going to the parliament. She scored the highest votes. Mikoro y'okujaguza emyaka 2 y'obureeberezo obu yayetabamu abebembezi ab'endengo zitari zimwe na zimwe abakristaayo n'abantu barahanga boona. Amakuru agagasha kwa Justin Nyakaiseke wa Tayari West mu Bundibugyo.